بالا تماشاوان نێژاژ بۆی گوتوبژێکە بهتر لەسەر ئاواکردنا ئارتێشەکە نیشتیمانیژە لێ ئەمریکا ئۆپۆزیسیۆنە سووریە و ئەو جێبێ سەرپەرشتیە تورکیان هەدریا سکای بەش ڕووبەکاری سیاسی عەبدوڕەحمان گەلۆ لێ گەل منە مامۆستا عەبدوڕەحمان دەم باش دەماک و کار ji بۆی ئاواکردنا ئارتێشەکە نیشتیمانی لێ تەبایە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ تێدان دنەڤوادا دەڤەرێ کوردیژی بە نەریناتە چ شڕۆڤەش vê pêngavê re tê kirin ew pêngava sêalî di navbera Amerîka û Tirkiya opozîsyonê de. Spas dem baş. Belê stratejiya Emerîkî berî wek dibêjim mêjvan haziriya xwe dike ku xwe bi cih bikî xwe baş bi cih bikî yani xalên kontrolê jî çêkirina ji bo di Rojhilatê Feratê de bimîne. Yani berî niha jî me got em dîsa dobare dikin bi Kurtî Rojhilatê Feratê deverên nüfuzê Emerîkiye û tu carî bes tişta ku ez bi hinekî bi wer muxtelif yani ne wek ku dibêjim wê Tirkiye razî bike lê Tirkiye nake şîrîkî xwe li Rojhilatê Feratê. Amerîka wê wek dibe artêşa niştîmanî ya ku binav bike binav dike artêşa niştîmanî wê artêşê çê bike û wek dibe naveroka wê artêşê jî wê ne peyedê tune bike. Ev jî divê hinekî em li ser bisekin peyedê tune nakê. Peyedê du peyede ne peyedek jî peyede em zanin PKK destêwerdanê Tirkiye heta di serkirdeyên bilind yên PKK mîtê Tirkî destêwerdan tê de heye CIA destêwerdan tê de heye istixbaratê İranî destêwerdan tê de istixbaratê Sûrî destêwerdan de heye Amerîka wê di rêya dostên xwe re yê di nav serkirdeyên PKK re wê yê li gor xwe cuda bike yani wê PKK ne li gorî projeyê Emerîkî PKK ku li gorî berjewendî projeya İranî kar dike wê PKK cuda bike ji PKK ku li gorî berjewendî yan ajenda Emerîkî yan Abdurrahman wateya gotina te ku niha di nava peyede de du bere hene bereyek jê aliyê Amerîka digire û bereya din hîna PKK qandîl dest têwerdanê tê de dike? Ne du bere ne belkî sê bere bin belkî sê bin ji ber PKK ez ji berê ve jî dibêjim û dîsa dobare dikim PKK yek parçeya ji dezgeha leşkeriya Tirkiye hatî rûxandin yani cüzek PKK yani wek divê hevalbendê Tirkiyeyê jî binihênî û PKK li gel Amerîka jî heye û PKK bes bi beşê xwe mezûn bi beşê xwe berfereh li ger projeya Îraniye ev sewabitin. Amerîka wê PKK li gor berjewendiyên xwe yê ku karibê projeya Emerîkî alîkar bê pêre bimeşî wê PKK bi dest xwe xê û PKK dî wê tefahumê li gel Tirkiye pêre bikî. Belê baş Mamۆستا Abdurrahman dema ku jêderê nava opozîsyonê dibêje ku encûmen wê li bajarê Hesekê werne avakirin nayê watê ku dîsa Tirkiya derbasî deverên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê jî bûye mîna efrînê belam vê carê ne bi leşkerî. Ez dixwazim bêjim wextê sûret yan wêneyên ocelan li Qamişlo têne danîn hinek dixwînin van sûreta dibê evana weke nameyekê ji bo Erdogan û Erdogan ne ev ne name baweriya me de ev nameyek eyraniye ji bo Amerîka û tu nikarî PKK li gel me ya li gel projê me veqetênê ji PKK yani wek divê tu nikare yani wextê wî sûretî bilind dikin li Qamişlo yani Îran ji Amerîka re dibêjî va ezim tu nikarî wan ji hev cuda bikî tu nikarî projeyê xwe pêş ve bibî. Başa Mamۆستا Abdurrahman eger ev artêşa niştîmanî weke ku Amerîka û Tirkiya opozîsyon dixwaze were avakirin lê tevaya Rojhilatê Çemê Feratê û di nav wan de deverên Kurdî bi nerîna te wê çi ziyanê ango zererê bi doza Kurdî bigihêne me bez jê dê vê çendê de çi ye çi bandoreke nerînî
یه وەک دۆزی نێرین وەکو نێرین وەکو خوێندن و ئەس دەبینم پرۆژەیە ئەمریکی دو استراتیجیەدا نە لە دژی دۆزا کوردیە وێ لەگەڵ بەرژەوەندیên دۆزا کوردی بێ û şirîkê vê stratejiyê şirîkê wê Serok Barzanî ye yanî proja Niştîmanî Kurdistanî proja Netewî Kurdî şirîkê vê projeya Emerîkî ye lê tişta ku nayê fêmkirin carna di tektîkê de em li dijî hev dirawestin yanî em newek hev difikirin Serok Barzanî û Amerîka eger di tektîkê de li rastî hev li dijî hev tên cara lê herêmek bihêz yanî Iraqek bihêz Amerîkakek bihêz yanî herêma Kurdistanê bihêz yanî Kurdistana Başûrê Kurdistanê bi rêveberiya Serok Barzanî eva em eşkere dibêjin û em ji mêj bêjin û em ê dîsa tekrar bikin Kurdistanek bi rêveberiya Serok Barzanî bihêz yanî Amerîka karê باشە مامۆستا عەبدوڕەحمان پرسێک دەما ku ئەمریکا هەپەیمانیە لەگەڵ هەرێما کوردستانی گرێت دێر سەر ئاستێ بلند هەپەیمانیا لەگەردکێ ئەمزالگە ڕێکەوتنا لەگەر ئەمزەتکێ لە ڕۆژاوای کوردستانی حتاوەکە ئیرۆ تۆڕێککەوتنێکە سیاسیە ئەمریکی لەگەڵ ئالیەن کوردی نهاتیەکردن بەردەوام ئەمریکا بە ئەشکەرە دبێژێک و ئەو ڕێکەوتنە نوێ لەگەڵ پەیەدا بتەنێ لەشکرینە لەگەر داوی هاتنا شەڕێ داعشێ ئەو ڕێکەوتن ژێ بداوی وەرن دەدەماک و کورد نەیەکن نەر سەر هەبن ڕۆلا کورداوێت پێشە ڕۆژە ئەنگۆ ئەبرێڤەبەریە ئەمریکا دخوازێ ئابا بکە ئەبارتێش ڕۆڵاوێ چ بێ پرساتە گەلێکی گرنگە و وەک دەبێت تێخواستن هەنێکی ئەم شروع بکەن ڕەوشە سیاسی li Kurdistana Sûriya û li Başûrê Kurdistanê yek rewşe yek meydan e ne du meydan in yanî Kurd yek bin ne yek bin yanî yekrêzî û çîroke ne yekrêziyê îro yek meşrû e meşrûê Emerîkî li Rojhilatê Firatê û li Iraqê yek meşrû e ne du meşrû in yanî niha her du em wek dibê carna em ji hev başqa dikin em bêjin hêza Kurdî yekrêziya Kurdî lazim e ji bo bihêz bê rast e hemû rast e lê yek û serperestiyê dike yek û rêveberiyê dike yek û qiyade dike ew hêza siyasiya leşkeriya Kurdistana Iraqê bi ew ku şirîkê wek dibê hevpeymana navdewletî ya ku karê pêşa rojek baş têde şirîk bê û karê şirîkê xerîta sibe wek dibê niqişnama sibe ya roj hilata navîn ya ku Amerîka ji xwe jê re hazir dike û ji mêj vedaniya ne Kurdê ne ev yekrêziya ku em dibêjin ka li gel apoça meclisa me îro tu zanî wextê ku carna dixwênî îro we behsa beyana wê jî kir meclis bi pênc xîtabaye ne bi xîtabekiya helwista meclisê wekû pênc nameye nameyek ji Tirkiye razî dike cara nameyek ji apoça razî dike cara nameyek ji navbera wek dibê hewlêrê û Tirkî de ê ku diçine hewlêrê û Tirkî her du tarafa razî dikin nameyek bi umûmî diştexilê ji xwe nizanî çi dibêjî helwist ne ev e niha Türkiye em ê bên ser Türkiye dewletek dagîrkereş li ser mesela Kurdî de şirîkê Îranê ye yani şirîkê hevin li ser mesela doza Kurdî divê hinekî em ron û wadih bin yani wextê ku ev çekdar navê gundan naguherin ne çekdar diguherin dewletek diguherî wextê ku tên em ê müstemerekî yan mustewtenekî çêkin li Efrînê ne çekdar çê dikin ev siyaseta dewletê ye siyaseta dewleta dagîrkere ew mucerred edewatin çawa PKK li deverê Cizîrê û li Kobanê edata û باشە مامۆستا عەبدوڕەحمان ئەگەر ئەم بێژن bi vê berbelavbûna Kurdan ji yek û piştawa li heva di demanîha de de wê nexşereya Emerîkiyan got stratîjiya wê de ji bo Rojhilatê Çemê Firatê rola wan heta çi rêjeyekê wê bi bandor bê eger bêjin ji sedî wê çend bejdariya Kurda divê projeyê de hebe wek dibê garantiya yekê
یا کو کاربه تشتکی جمره قزانج بکی یان دوی ام لگل پروژه نتوی کردی لگل پروژه نشتیمانی کردستان یکو ایرو سروک برزانی بره و دوی یعنی اونجاره از نامی سروک برزانی تینم بلکه هنک دفکر مثلا مامۆستا عەبدوڕەحمان ئەگەر تڕێژە بێژێ ڕێژا بەشدار بووە کوردان وێ چقاس بێژ بەرز خوازم بژارێکە دیژی بتەرە گوتوبێشکم ئەوژێ ئاباکردنا خاڵێن چاودێری ئەمریکیە بڕێژە کورد ڕۆلاوە چقاس بێ بەشداریاوە چقاس بێ بەشداریە د استراتیجیێدا یعنی دووە ڕۆژێدا بەشداریە کووردا دوێ وەک د پروژه ئەمریکیە نودا وێ سەردەست بێ ئەنا بژمەتەوێ چ قاس بێ تو ڕقەم الجەم بنینن لەوێ سەردەست بێ وێ نەوات بێ وێ ئەساس بێ وێ بنگەه بێ ji ber Kurd wekû coğrafya siyasî alîgirê Amerîkana hevbendê Amerîkana yani بەڵێ مامۆستا عەبدوڕەحمان دخوازم تێلگەرمن بمینێش بەر دخوازم مژارە ئاباکردنا خاڵێن چاودێریên ئەمریکی نەبەرە تورکیە ڕۆژاوای کوردستان دژی لەگەڵتە گوتوبێشکم لێ زێبە هەردوو لێدوانێن تایبەت بخوێن و بەگەرمە جەمتا لێدوانەکە تایبەت دەش بۆی ئارکەی فێسەڵ یوسف ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ دەبێژێ مەبەستە ئەمریکا ژاواکردنا خاڵێن چاودێریە لەسەر سنوورێن ڕۆژاوای کوردستانی و تورکیا نەپاراستنە ناوچەیەن کوردستانیە لوێ ناوچەیە بەتەنێ مەبەست جێ پاراستنا بەرژەوەندیên ئەمریکایە لە ناوچەیە و داخویاکردن کودەم بژە بۆی پرۆژەیەن ئەمریکی نایە پێشبینیکردن ئەمریکا حتا vêkêrîkê danûstandinê wê ya nerînê wê li ser Sûriya dibêjê divê em Daeş bi dawî bênin û rê bigirin li pêşiya Îranê û leşkerê wê piştre çareseriyek siyasî ji grîza Sûrî re ew jî diriya nivîsandina destûrekî ji xelkê Sûrî ji xwe re dayîn û ji ber wê jî ew armancê got dixwaze berî çendrokî got em ê sînor li aliyê hidûdê Tirkiyê em ê leşkerê xwe dayînin ji ber got Tirkiye ew gefin bi aliyê got êrîşkê heremên Kurdî û hêzin Sûriya Demokrat Qesedê ji ber got karibê yanî wekit bê nehêlê got tewetir çê bibe got ew leşker mijûl nebin ser wî sînorî ئەمریکا حتا niha tiştek di armancê wê de li meda dûr got parastina heremên Kurdî li Sûriya bike tinim yanî navê heremên Kurdî nabêjî wextê dibêjî Rojhilatî Ferhat ji bo navê heremê Kurdî yan jî bibêjî parastina mafê milletê Kurd ev mesela abraca jî û tiştê wekî dî dixwaze bi karwerênê ew cewê got karibê tê de wa tiştê xwe bi karwerênê تمام جي اف تشتي قوت خوازي بكاروريني يعني قريداية بمرحلة يعني دمك تنزان يعني نحتا بداوية هەروەها و دە لێدوانەکە تایبەت دەش بۆی ئارکەی نویسکارە کووردا ڕۆژاوای کوردستانی کوردێ بە درۆ ڕاگەهاند و بەتەنێ مەبەست جیاوەکردنە خاڵێن چاودێریەیەن ئەمریکی لەسەر سنوورێن ڕۆژاوای کوردستانی و تورکیا ڕازیکردنە تورکیایە و ئەمریکا بەوان بریاران ji Tirkiye re tekez dike ku Tirkiye hevpeymanê serekeyê Amerîkaya دربارة داخليانية وزير بريطانيا أمريكي جيمس ماتيس إنه هنك برجة تشافديرية لسر سينوري كردستانا باكر وروج آوا چه بكن دورد هل بتين زانن نامه يجبو تركاج بو رازي كرنا تركاج هيلا كده إنه وك هف بيماني وي وقوتا ددوا دناتو دي وأسباور دكن يعني دورد أمريكي هرد بيجن إنه تكليه ما ببايدي تكلين دمكينه تاني وانا وك ننخور بكارتين دشر داعش ده دوی دمی داوید افگفگ هرم کردا یعنی الکردا دو گرانی دبن بهانا پیده ده اونو پیده به پگکا گریدای البته باوریا من ده ترک دوردن نرجدن اگر ترک رجد بانایا تیگه که دبن سیارو که تیوینا ده دبن مدارو که تیوینا ده بالا فریوگ هر چنداکی را دبن و ایریشی باجارو کو گنده کرسانا باشور دکن قنديل جي قنديل خوش دزانن وجي قنديليا زانن اجبرياري ددن لي تويجي وي تشتيناكن وتين قفال كردي سوري دخن بن بهانا بيديده
بله تماشاوان اجازه دوباره بگرم جمع مهمان خواه شروعکار سیاسی عبدالرحمن گلو در اسکایپ اما مست عبدالرحمن دوباره دنباش بنارین تا دمک و امریکا بریار آبکرنا خالن چافدریه لسر سنور روجاوای کردستان ترکیه دده دخوازه چنا می که بگنات گو مبز چی جوی آبکرنی گلو پاراسنا نافچیانا و یانجی رازی کرنا ترکیه و یانجی پاراسنا برجواندین امریکا. بلكي أو خالاني قوت همي بهذا قوتي بلكي أو خال همي بهذا الربن ما خالك تاني بين أمريكا تجاري تخليج حليف قوي استراتيجي وكو أندامي ناتوش تركيا ناكي لأمريكا تركيا جي زاني أمريكا دزاني رنگي تيكلداريا تركيا بالدفرين باكور سوريا وبكردارة تشاوانا و چاوا هستیارن امریکا ترکیه ناکی شریکی خوشی و تفاهمه که لگل ترکیه بکی اب خال کوتین دانین بعربی امکان بیشن تحییدا عن دور کرنا دورة تركيا دوی تركيا دستیوردان تیدا نکی یعنی وقتی خالات دینی تركيا ناب دستیوردان تیدا بکی نقطة الدوي خالات الدوي وقت بيجي دوي إيران نميني النقطة قال لك مهمة ومخابل سر درب أصبو وكر نقطة اعتيادي نعادية وقت إيران خطرتين بروجي رجلات نابي وقت إيران رجلات فرات نميني معناه چارة سري رحد بي تركيا دور دكبه وإيران ناميني يعني دو اسباب قال لك جرينجو مهم دور ده كيفن جبو چارة سريع برس جريكي روجلاتا نابي يروح عفون روجلاتا فراتي لذير بلكي هناك دي فكرن روجلاتا فراتي ويبي يكيانا جغرافي وسياسي نا نولو مسارات ختن شوبن امريكاوي اللي قال دير زوري برنجكي بكي اللي قال رقا برنجكي بيجي اللي قال حسكي وديركي برنجكي لگر کوبانه برنگکی بکی لی حمید بن چافدیری و سرپرشتیا امریکا دبن و هزا لگور خواه یا منسجم بپروژه ویره و پیدا بکی دوری تأثیرات مباشر ترکی دوی ترکیه نشریکه لیوی تنسیق لگل ترکیه هبه و تفاهم هبه و شریکاتی لگل باشور کردستان جی هبه دوی پروژه ده تجاری امریکا نکاره به باشور کردستان ترتیبات خال رجالات فرات بکی باشا مامستا عبدالرحمن به نرینتا او تبعث همانگینا برای امریکا و ترکیه درباره خالن چافدریه کر او همانگی حتی آسته که بینگو چرا ده که به گلوی اوکی من بجیبه که دورین هبش به هفره بریبه بیانجی بتنه و راوشکاری به ترکیه را از دبیم بلکی از وک اوانا خوندنا نل صدی صدا از دبیم بلکی لدورین بهتر عرب وکو گریس پی بلکی هن دست ترکیا برده هنکی خالن اسایشی الوالده دینی خالنا الوالده چه بکی شرکاتیا ترکی وک من بجی لدورین عربی لدورین ترکی امریکا لدورین کردی امریکا ترکیا ناکی شریک از ندوی باوریه ده باشا قالك سباس بوي شروفكاري سياسي عبدالرحمن قالوك ودري اسكايب لقال من بو قالك سباس ما مستا